ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Wala. Apa nakamuleng-leng laing man ang kalman. Inungtan man siguro ni Auntie, ah. Simot ano kasta. Ito nakita man hindi kalman na nakamuleng-leng. Kaya't nasawain. Kanayon ngong tan time. Kituwain. Imbag siga, ah. Tasan na kang ungtan ni Nana Tuyang. Ay, isuat yung ta. Padasin na ngong taong tanta. Makita na. Ay, kasi mo niyang kalmaw. Kasi man, tadamagag no apay ang nakamuleng-leng. Aray! Pariting! Kasarsaritan pa rin. Talaga nakamuleng-leng kalata, paray. Ah. Inungtan nakakadin ni Maribanang. Nagkunamon. Una, ta nakamuleng-leng ka man, hindi kalman. Hay. Ayunay mo dahil na panagsinay mo, paray. Nagunag. Problemado kan sa. Awan pa'y makukwarta. Dahil tati panunutan. Apay nga katawa ka. Apay nakakatkatawa no awan kwarta ti tao. Apay ko mga agmuleng-leng kakastangay. Agkatawa ka diya, paray. Ay, apay ko mga katawa ak. Tapdosan amadlaw nga awan kwarta ma. Ah. Oh, kas kanyak. Madlaw ayang awan makukwartak. Naa, apay nga agkatkatawa ka, kabadong. Anya ti nakakatkatawa. Naa, sana kitaan. Oy, Ay. anya ti nakakatkatawa di ti rupak. Ay, sigakid di mo't baray. Ikat katawa latan ti kinaawan ti kwartak. Naa, sa kay uray mo la itangad-tangad ti panagkatkatawam. Ay. Well, Stone, kita man na eh. Kita na kita nadakkel nga abot ti agungmaw. Tapay maray. Nakaamamak na kita nadakkel nga abot ti agungmaw. Ay, awan pulos kwartak kay. Amok, imbagam lang arudan. Ay, pautangan naman kidi maray. Sa anak nga agpapautang ita. Di katawa ka manan. Kaya tinakakatawa iti imbagak. Imbis nga kung ita maray, agkatawak latan. Ay, thank you, amaray. Thank you. Thank you, pay. Anya ngay nga raw ti sidaan ta ita. Saan ka kadinga kung ungay tuyang? Kunak amapan ka umutang ijay tersena ni Marikwanang. Saan nga rod ka nun ngagpautang? Mangan kang agmay mesa. Ungit ka lang nga ungit, mate. Kita man, nagadun dagiti kuret di tarupan. Ayawan lang nga rod makukwarta ti taon awan pa'y masida. Ha! Kasano nga taan? Ay, unay ka na ya. Pakaistrisam tumo aming ngameng. Tulatin na ka. Naragsakak lata. Ure awan makukwarta. Dinak man ipadpadakan ka. Ay, natuyang, agkatawa ka. Ure awan makukwartam. Tulatin na kami na. Ay, diyak kaya. Umubing ti lang ang tuyang. Padasim kami na. Mano atawan ti umubingak. Agbalin sweet 60. Ay na. Ay, padasa man nga raw. Nyati marignam. Ay na, maya abadong. Kaslo umubingag pa'y sotirek na. Ay! Sige tuyang. Ikatawa ta. Uray nawan si Daita. Uray nawan kwartada. Antay, saan mo't nagtagtaga rin yung kay? Bayam Ay, kastana talaga. Inungtam saman nga minay. Saan ko nga ungtan kwarog? Tamok nga awan makukwarta na. Ha? Awan man ang kwartanan. Ay, kasla di mo mo't kabisado ni uncle mo. No awan kwarta na, nakamuleng-leng. Saan nga agtagtagare? Ika mangamin iti kwartana, tapno saan ang nakamuleng-leng laeng. Awan nga rod maited ko, kwarog. Iso abay am nga agmuleng-leng lata. Kapitan, adto yan dagiti pirmaam. Anyat ibagbagam. Kunak, dagito yan dagiti pirmaam. Kakapsutak nga agpirma.
Ay, itay ka pa yan nakatugaw dita, kapitan. Ah, Nakamuleng-leng kamot nga, men. apay mabayag pa iti honorarium tayo. Mabayag pay. Anya pa'y laang ti aldaw ita. Ipanaw mo nga ron da kita pirma dito isang wanak ta masadutang nga agpirma. Naa, kaanom nga ron ngay apirmaan da kita, oy, kapitan. Inton ada kwarta. Ay, nagrigat talaga. No awan makukwartaan niya. Kawan, asino nga mintinang ibaga ang mayat tirik na. No awan kwarta ti tao. Ay, niinteng. Nakamuleng-leng latan no awan kwarta na. Naunget pa'y. Apay nga agpay so akas jay ni kapitan na. Nadlaw ko pa'y kenkwana. Asaan na akay at agtrabaho no awan kwarta na. Ay, jak pa'y pulos maibaon ijabalay. Ay, Nag-aaway kami Na, na ay, agdamdamin. ada siguro kwarta ni Marito yang anya. Ay, huwag nga rod. Awan Tauray laag kanta-kanta. Huwag nga rod, Manglalait Nadaytan. kami tanapanglaw Ay. kami agdamdamili. Aw, agkakanta tayon ko kumaray. Ay, wan, amo may, ado ti kwartam. Isong agkanta-kanta ka akasta. Ay, mano, tinakabulsakan ka, Maray. Ay, saan amadlaw nga awan makukwarta kanya? Nga may naragsak ka. Jackpot chan nga awan kwartam. Ay, mamati ka kaday, marikwanang. Imposible mat nga awan kwartam, marituyang. Awan ko kumaray. Kita inyo to'y bulsak. Oh, bot-bot pay. Ay, unay kan. Tauray mula inruar, day ta naabutan abul sa tidaster mo. Ay, saan amadlaw nga awan kwarta? Tanaragsakak lata. Tagaaway kami agdamdamili. Naragsak tibiyag may awan duk-duk. Akan kanta kayo maduan. Ay, katuladak mo tanan ni Marituyang tapno saan amadlaw nga awan kwartame, Maray. Sigay, agkan katayaw. Sige. Taga-away kami nga agdamdamilay. Naragsak Saan nga agpay so tibiyag may amadlaw, tanaragsak kayo adwa. may Nagrigat nga sit gan ni Uncle Kaw. Wen ta saan pulos nga umisam, saan pa'y nga agtagtagaray. Iso nga ro da dya ako no masasidag kwa na. Oray to, pa'y da kami akakagawad na. Saan mi amasitgan? May mayat pa'y amapan ko asit gan ni tata ba daw. Tanaragsak ka kasarsarita. Ay, pudno dahi ta, kwarog. Oray awan kwartana, nakaisam kan agkatkatawalat ta. Nga raw. Nakaragragsak ni tata ba daw. Oh, nakitam ni kwarog. Kanya ter aramida na ijabalay da pare ba dong. Ay, mas kay kayat nanti mapan ijay. Tangamen, naragsak akasarsarita ni Pari Badong. Sana kasken ka, anak kami suot akanayon. Ada gayang kwarta na. Agpapada tayo lang met nga awan makukwarta na. Saan la amadlaw, tanakaisom akanayon. Ay, narigat ya gisem-isem no awan ko kwarta. Ay, no kasta kalatan, inteng. Inot met nga aday wanda ka, dagiti gagayam mo. Abay, ay natikat katawan niya. Nangagayam ni nanatuyang ti panagkatkatawa tata ba daw. Katumay kamot na makikatkatawa ka na kami. Unmate, umay kan nanatuyang tanaragsak tayaw, no talo tayong agkakatawa. Iso nga ron adamdamagak no anya tikat katawaan niya. Ako araw. Apay nga agpay sung agkatkatawa ta. Jakmot malagi po no apay, tata ba daw. San may magamaw. Malagip ka. Ah. Awan ngamin makukwarta ta, iso naragsak ta, tata ba daw. Ay, huwag gayam. Kadang gayan da kami natuyan.
Tapno naragragsak tayo at halaw. Ay, Ay, uy, andan kwartak. Na, ay, Ay, sus. simbangpot kan, inteng. Kita mga dakon, damagang pailaang. Ah, nagmayat matiisam mo. Andan kwartak. Makit-kitam dati pakpakita. Adan kwartam. Oo. Ay, isumot lagayam anak kaisam ka. Ay, naraksa ka kaon. Ay, ayan di kwarog. Ay, adamanen ijabalay da pari badong kan marituyang. Apay, saan nga gawin? Ay, kahit saan kamot ngamin ang matagtagar eh. Iso aday jay, saan mo ten nga imay. Agtagari ak itan. Kita man kit nakaragragsa ka kon. Ay, awan betul. Kakadwa makagawad nga umasidig kanya ka. Ay, kamabuting da ah. Apay kanok? Naungat ka kanu ngamin no awang kwartam. Ay, ada kwartak. Iso akas makita. Naka-ismaili ako. Na, may salaang mat nga aldaw anak kaisam ka no ada kwartam. Na, Mas ad-ado ti aldaw anak kami suot ka. ayan da secretary ken treasurer. Uray isuda. Saan da kaya ti umasidigkan ka, tamabuteng da. Ah. Uray tupay nga mindag iti kabaranggayan tayo, kat kabuteng da ka, kapitan. Tidakes na, no nakamisuot ka kanayon, ay umatap adag iti tattauken ka, inteng. Day tagarot ti pampanunutan. Ay sapay dandanin ti eleksyon. Ah. No saan ka nga umisam-isam, basiton ti mangibotos ken ka. Ay wala niya. Ti aramidem, awan man wenno adda ti kwartam, umisam kalata. Nasken anaragsak kalata, tapno asit ganda ka dagiti tattao. Day taman ti praktisak nga aramidin. Na, apay anasken a praktisam, nalakalaang mati umisam. Kitaam ni pari badong, addaman wenno awan ti kwartana, nakaisam lata. Iso akitaam, ison ti kay kayat ni kwarog akadwa. Agure man ta praktisak man analain. Ibagam ka dagiti padam akakagawad, mare. Ta saan da ko mga agbutang ken ni Inteng. Umasidagdalataken ko na. Ibagbagak nga roday ta kadakwada, maray. Kat no nagprak-praktis ni Inteng nga umisam. Ay masapaw, la praktisan na. Wen tapno saan amadlaw apilpilitan na. Ay wala. Ay nga ma. Kasanaw, no awan kwarta na, o di agmisuot tumanan. Ay saanan, mare. Kanayunan, anak kaisam. Ayan ngayon ang kain. Ay, nakatugaw ijay salas. Sana na naungay. Asit gam ngamin Sige, antay. Angkay, kunan ni antiba nang asan ka kanon naungay. One met. Uy, nakaisam ka nang kay. Naraksa ka kon kwarog. Agkat katawa ka pa yan. Apay, anyat basapul ba? Ay, kwarta man nga rodang kay. Ay, umutang ka. Agungot kan sa manay. Kasangsangpon mo pa lang umutang kaan. Dumawatak man laang. Tapno saan kan nga agungay. Nakarkaraon. Ha? Sige na hanggang. Ikan na ko niti kwartam. Saan kan nga agungay. Tapno saan ka lumakayatagaw. Dinawatan nakmanan di kwarog iti kwartan. Ay, isumot lagayam anak kaisam arimwar. Ay, awan ti kwartak. Kat, saan manen ama idrawing day tarupam? Kakaiso na kwartak dinawat na pailaang. Ay uray, takaanakam. Maan ano kumano ikammet sagpaminsan. Aray! Na. Arinteng! Ne, Na. ni kumparim abadong. Ay ayaban na ka. Aray! Apay. Nakaisam mo, di kwarog, hindi nasabat ka. Inikam ka no, ti kwarta na. Awang araw kwartak. Apay, dumawat ka man. Ay, unaan ka, nay. Ay, sana ka dumawat ti kwartan, paray. Agmisuot ka manin ako na akon.
Sana kwarta ti kasapulak. Anyang haron ngay. Dumawatak ba ni ti bulong ti marunggay paray? Ay kat agala kalata. Nayuna ko na ti dawatag. Anya pay. Papaya paray. Tapno kumplito si Ricados. Ay, asinutisan nga agmisuot no kastoy ti kabaranggayan. Dawatan mo aminin. Huwag ko nam kadilatan, inteng. Sige. Alam no anyat ka sa pulam. Kunakon kahit analakakaitan akasarsarita paray. Isaw ti istorya ay kadagiti tao no agdamag da kanya. Nangag mo, inteng. Iso nga umisam ka. Nga oray awang makukwarta. Katuan Oh, uray awan makukwartam. Uray pa'y no may dakadaw-dawatan. Umisam kalata. Takasta, tikunada, a public service. Ay, kapitan. Adaman, wano awan kwartam, umisam kalatang amin. Ala, sigay. Dinang tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basio. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagtingan.